Niguo bururi wa Kenya uhote gukura na gukinya ikiro cia mabururi maria matongu na mambere ta Ruraya na Singapore, urabatara makiria ma tiririoni 5 cia uthii wa na mbere uri wika. No hihi mbeca ici ikuma ku? Njira imwe kuringana na President Ruto ni kwendia imwe cia kamboni na honge cia thirikari kuri andu kiumbe. Kwa muhiano ari kamboni ya ukui wa ndege, akiuga undu uyu urarehera bururi mbeca nyingi na oho kugacirithia ona makiria motungata maria a Kenya mamukagira kuma kuri kamboni ici. Leverage mature national assets and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. President oho augite itua ria thirikari ria kwendia shares imwe cia kamboni imwe ta Safaricom ni njira ingi ya gwetha mbeca cia gukinyaniria kioneki giki na kiria augite kiri ngoro-ini yake gatagati. Our goal is simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds. Wona twendia kamboni ici, President augite mbeca ici iraigwo kigina-ini kia mwanya gia ukuria kiria kirathurimwo na ritho ria ukuhi niguo gutigirira ni giakinyaniria wira uria gibatie. National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve more value. Iguru wa wendi uyu, mbeca cia muthithu kwa muhiano NSSF no ikuhuthika gukinyaniria kioneki giki. Ikinya riria President augite ni ria gukuria bururi, atekuongerera magoti kana gukomba, kuona twagera njira ya ngombo tutigakinyaniria kioneki giki. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. Kuga ni undu umwe no kuhingia ni undu ungi. Maitho mothe riu makierekerio kuri thirikari kuona uria igukinyaniria kioneki giki. Tangu uongozi wako tumeona mazao. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Wambui. Na makao kwa bei nafuu.